Dammo zomi mi pi te public voice TV, Zolan voice TV, podcasting te panina tu kala ding ina eat hoi nu mei program panina athakin khatve hongmo ke kung Zolan voice TV panina ke kamin nalian hi tuni na eat hoi nu mei program panina ekikop ding ina kongte lo tuluin banghiam chele nu mei le pilna chi tulu to ekikop ding in kongte lo hi nu mei le pilna zomi ten pilna ichi pen amangang lain education kichia hongpian khian na bulpi pen latin pan hi latin pawin educare kichiding hi to akhian na in to draw out lakheding mi khat sunga om sa khat pen suwa kheding chi na hi en pilna chi izak changin vapeding athei nai vet lote vahil ding vagen ding chin itali ai zongin ama kamal bulpi iet tak tak changin mi khat songa om sa ai hi accept theina ai hi theina pen en vahu ina vakilang sak ding atang zai zo a kizang sak thei ding chi na tel masaleng pil na chi kenop na kitel panding hi education or to educate chi pen imu dan hongketel masalim lim le adiagin zogam lambanga siaten sangna pangte at chiang bang mathei vel lo dan in enin siate ahi le ama athei pen danin kituat hi siate in again khem pe sangna pangten ngai gi ge ding sianu sia patung atel lo teng zong dong se lo ding chi danin kipan ta hi hang lai sang do bang isim chang in pasienin adam pen ganing khem amin pesak chi mok pen adam sunga pilna omkhin ta chi la na hi en i le isang naw pangte pen hai hom danin kimukha hi tuni numeile pilna chi thulu ke kum ding hiang numeile pilna chi thu na zak changin nalung sima bang nangai sun kha hiam numeite pilna nei ding hoi na sa hiam to ai ke le in na sem naw kem ding le pilna sin kul ke ye na che kha hiam tuni pen adiakin numeile pilna gen ding hi hang akhang to lai tak gamte adiakin kolgama 11th century hun lain pilna hongki pan khia hi biang na to hongki thwa khom hi tua pilna hongki pan masapen pasalte ading honghi phadia hi numeite ai le ina anwan dan lo kho dan chi te ki hil hi pilna sin ding chi lim lim numeite ading in kengai sun khamasalo hi kolgam lutol phungji sangte a pilna sin thein hun hongom changin pasal teng bek ma lai at dan lai sim dan chi te hong sin khiau hi numeite ai le tua dan pilna sin thein na ding in zong kengai sun lo hi UNICEF te i report gen khian na a tudong changin Africa gama numeite in education pilna anga lo sangka lo tamma ma lai hi research akibol na a tulkhat zakwa som khat le tulkhat zakwa som thum ki kal numei pilna sin na pen kolgama hong khang khema ma hi banghang in akipat chi akipanin numei le pilna kithupi sim lo hiam abangin khaktan item adiakin zomi te pen pasal to khang kisim ahi manin tapa anei lo te bang lungkim zolo chi bang tu hun dong ma zomi songa kiom la hi Africa le Asia kama tu chang dong in numei te na pilna anga ding hamsalai sangka numei atom na lai kam por khat om lai hi tudong chang in akhang lai tak gam te developing countries te a
nu mei atam zo sang ka zo lo tampi tak om la hi a hangin ngei na hangin kideidan na sang ka namun pai ding hamsat na hang ken te nain khosonga tan li ai kele tan get sang bek om khodanga sang zom ding apai kul tedim kema a om teng tedima sang ka apai sang mun danga ka ding hangin adiakin nu mei te ading hong ham sa zo sem hi nu mei sangin pasalte tha ha zo in sang agam la zong in pai zo zo deu hi nu mei pol khat ta ding in tua dan ham sa in amau pian na khwa tan get chang om le tua to khol bol hi zogama tudong ma pilna sin nuam ma nu mei pol khat in kwan ham san na hangin pilna sin khalo hi azen zen in nu mei ten sang ka in pilna na sin theile zogam zong hi sangin zong khang to zo lai ding hi tuma kum som chang chang bang zong khota khoneu te a tan li tan get sang chang bek om tam ma lai mo khi to hi manin nu mei le pilna igen chang eimi mal le igamin zong asep ding tampi tak om lai chi zong iphok ding ki sam hi tun chang in pilna sin na ding sang in te a pilna sin na ding sang in te igei na a om jeo ai manin khang thak te a ding tua dan ham sat na zong te lak thei ding hi tuni i thwai no me program panina kongken no to tang hin te mai kala ke mo keng ni lungdam